I pozdrav ljudi, evo nas u ludoj i nezaboravnoj igri, to jest Happy Wheels, idemo. Oho, čale, gdje su ti ruke? Sine, ostale kući. Ovaj će video možda 5 minuta trajat. Neće sigurno više. Ja i ne znam otkud mi ideja da snimam Happy Wheels, na samom jednom došlo Happy Wheels. Znači da ovo se ne može proći. Idemo dalje. Evo vučemo. Idemo na biciklen. Ja. Morat ću da gazim glave. I lubenice. Pa dobro, ovaj level prost, ako u međuvremenu negdje ne padne. Ale, vozi tu biciklu. Kako spo... Ja sam rekao samo ako nešto ne zezne se. Idemo malo. Bicikl. Digni ga na zadnji. Shift. Pogledaj to! What the fuck? What the fuck? Fuck? Ajde, ajde, ajde. Ajde. Ne smijem propast. Ne. Ljudi. Ja ne znam kako sam ovo uspio, ali eto. Ajmo. Ovaj level bio pravo dobar. Evo. Mr. Impossible. A dobro, ne. Nikad do sad nisam igrao ovaj level. Čini se malo teški. Gotovo. Idemo džole, vas tu biciklu. What the? Koliko je ovo bio lag. Woohoo! I believe I can fly. Barem sam biciklu uspio gore popiti. Sada... idemo džole, vozi bicikl. Ovaj će, ja mislim, do kraja videa igrat ovaj level. A video će mi trajati 5 minuta. Ovo baš nisam dobro skontu. A sad možda ovo ide odmah. Evo Kawasaki. Ajmo. Ne fuck. Malo back, malo. Ajmo. Usrao sam. Ljudi, ja definitivno ne znam igrat ovu igricu. Ovo je zadnji pokušaj. I to bi bilo to za ovaj video. Do sljedećeg, čao!